Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng, abang pengen ngopi. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Kopi neng. Tol mustaqim. Sirata. Kopi neng. Tol ladina. Jangan kayak gitu, po. Dimana lakinya manggil, kalau lagi duha mah batalin aja. Lebih baik ngedahuluin suah. Kasih lakinya segelas air, kasih lakinya segelas kopi. Insya Ustaz, kalau misalnya duha kita keganggu nih gara-gara bikin kopi sama laki, saya suka males sholat lagi. Ustaz, gimana caranya ya? Boleh apakah? Biarin, Bu. Ibu kalau hari itu udah nyuguhin lakinya segelas aja air, nggak duha juga nggak apa-apa. Kenapa? Satu gelas yang ibu sajikan terhadap suami, pahala dari Allah langsung dikontanin. Ibu sama dengan sholat sunnah 200 rakaat. Ibu duha paling 8 rakaat.